God for the Holy Spirit. Amen? Amen. Our last song this afternoon, Come Thou Fount of Every Blessing. And the first verse sing, Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise, streams of mercy never ceasing, all for songs of loudest praise. Teach me some melody on it, sung by flaming tongues above. Praise the Mount high, fix upon it, Mount of thy redeeming love. Second verse, here I place my Ebenezer, either by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen. All glory to God, kakamsan. Iyabang araw ni Preacher Erwin to give us a Bible reading and prayer this afternoon. Amen. Praise the Lord for the singing. Amen. Makita tataykat kasla parang talunan yung mga mukha natin. Iti akang kanta ni Kabsat. Nabaligi diting aldaw. Amen? You know what? Naapin nga nabaligi Kabsat. Kaputa inyo no natay iti apo. Amen? In priority tayo iso na Kabsat. What a blessing. Recently Kabsat, before I read to you the scripture reading, recently ada iti nabuyak nga news Kabsat. Ada iti may isang nga doktor, Peter Glenn, neurologist. Kat nga nga indarum da kakabsat. Inuing kaso din demandada. Kasi, dati nga neurosurgeon kakabsat. Neurologist kakabsat. Kat intern na pelang, kasla practitioner. Kat ada iti may isang nga lakay kakabsat nga na-diagnose na nga da iti brain tumor na. Ngayon, deti nga lakay kabsat at na mabalin deti pamilyana. So, inaramid da aming kabsat, impaoperada ka deti nga doktor. Kat makita news ka kabsat, ada CCTV nga talaga nga practitioner deti nga doktor. Kasi gayam no operaan da kabsat, kat ada gayam kikir da kabsat, deti kasla usarda. Kat talaga kikirin da DJ bungo, DJ iskal, tap nun mabaknitan DJ brain kat talaga nga agasan na kabsat. Ngayon, kaputa practitioner deti nga doktor kabsat. Kat permi makita niya pa nagtigir-gir na ta, delikado biyag deti sang-sangun na. Idikwang kakabsat ki dakkel nga problema. Idinikat na DJ bungo ken iskal jela kay. Hanamot may subling kakabsat, hanamot umanayon. Kat nataranta kakabsat, kat inayaban na DJ pamilya, DJ laka, immediate family, kat kunana, pakawanendak, dispensarendak, kunana. Jakmot may subli deto iskal, deto bungo, deto lulungyong kunana. Kat talagang idarum da kumakabsat, idemandada. Ngem, yaman pa ita DJ apu kuna, kunana, beam natandok kunana, at least open-minded isuna. At least open-minded kunana kabsat. So handin tuloy mat lang na in the room kakabsat. Deta iti mensahe ti devotion ti bigat. Amen? Connecting the message ni Pastor Pruvi idi, key to have a prosperous life.
kat open-handed mo na yung open-minded. DJ, silulukat nga puso, panunot, rikna, panagkita, kadigiti sabsabali. Amen? So, open your Bible, kabsat, in the book of Philippians, chapter 2, 1 to 5. Philippians, chapter 2, 1 to 5. Nung nasarakan yun, shout aloud, Amen? Amen. Basta Tilocano na kabsat, tapnon maanag tayo, iti sao iti apo. Amen? Isurot yun, digiti matayo, iti panagbasa. Verse 1, in Philippians chapter 2, kasi di ko na itinasantuan nga Biblia, no adda nga rod anyaman apa magbaga amay puon ken Kristo, no adda anyaman a pangliwliwa ti ayat, no adda anyaman apan naka ikadkadwa iti espiritu, no adda anyaman nga ayat ti puso ken panangaasi, anayan nyo iti rag-ok, ngagmaymaysa kuma ti panggepyo, addag maymaysa nga ayat yo, maymaysa pa nagtitimpuyog, ken maymaysa anakem. Awang kuma ti maaramid gapu iti supyat, wenno iti kinatangsit. No diket, mabuyugan kuma iti kinapakumbaba at itunggal maysa, padayawan na ti sabali, akas natantanok, ngem isumet laeng. Asaan akitain ti tunggal maysa kada kayo, ti paglaingan na laeng, no diket tunggal maysa, kitain namet kuma ti paglaingan dagiti sabsabali. In verse 5, adda kuma kada kayo daytoy anakem, nga damet ken Kristo Jesus. Matay dayaw ti apo iti sa una nga naibasa, dumog tayo kabsa, dakidim tayo, kitin tayo metektekan deti nga intay nabasa. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to you with thanksgiving and praise. Bigbigin mi apo Diyos iti kinasasinom, iti kiniimbag, iti kinaman nakabalin mo. Aming Diyos, salamat sa iyong salita na aming binasa. Reminding us, dear God, to examine ourselves, giving us guidelines to see where we stand and to continue to do good things to others. Because at times, bigbigin mi apo, makalipat kami. Kada kami apo, dito'y selfishness, self-righteousness apo, or thinking of ourselves rather than others. Ito maminsan malipatan mi apo, tay kunam iti saum, nga awan, iti agbibiyag nga para laing iti bagbagina. Agyamang kami apo, dagiti pagyamanan mi, dagiti impaay mo apo nga tattao, nga nasaya at apo kada kami. Kang ronan na apo iti church family, iti HBBC apo. At babayin ti parabor mo, makita apo kada kami iti panagmaymaysa, iti panggap, iti ayat, iti panagtitimpuyog, kastamot apo iti nakam. Tulungan na kam nga rod apo nga ayaten mi dagiti padami nga tao. And yesterday we have seen from your word through the preaching of our dear pastor, open-minded. Silulukat apo nga puso, rik na panunot, ken panangkita mi apo ti sabsabali. Nga deti gaya mapo kat may samot nga tulbek. Tapnon adadang napintas kinabaligi apo ti relasyon mi kadigiti sabsabali. Akas may sa apo nga Kristiyano. Ket no aramidin mi apo dagitoy, iti imbes nga panunutin mi apo, iti pagsayaatan kin pagimbagan dagiti bagbagimi, mas pilyin mi apo makitain, iti pagsayaatan kin pagimbagan, kinukasano apo nga makatulong kami kadigiti sabsabali. Ket kadeti nga banag apo, iti nga may pakita mi met kadigiti sabsabali, iti ayat mo apo, ipapaay mo kada kami. Punulaunay apo as a Christian,
nakapatpatag apo iti kasasa ti puso mi iti sabsabali. Itulungan na kami apo nga gwardiyan dagiti nga puso mi iti kararag mi apo. Ano kumamot deti nga nakem kada kami nga daapo king Kristo Jesus nga manubot kami nga salakan mi. Thank you Lord kadigiti adipen mo. Yayat ken naanos da nga mangyad adal apo. Digiti adu nga sursuro adan may papanti Biblia. Tapnon ti kasta apo amumi tirebeng nga ramiden mi. Inaldaw-aldaw nga panagbiag mi kas mi sa Kristiyano. Lawen apo agyamang kami iti deti nga malam iti Domingo. Aldaw mo manan na apo nga naitudeng. Panagrukbab ken panagdaydayaw miking ka. Panagyaman apo kadigiti adu nga kiniimbag mo. Ken sika apo iti nangilasat kada kami kadigiti naglabas nga lawlawas. Minisyon na apo ditong galpaset kang ronan na apo iti panakis kasabamanen iti mensahem. Kararag mi apo nga tulungan iti pastor mi. Kamapo ti wisdom, ti boldness ken utterance na apo bendisyonam ti puso ken bibig na apo mapaggapuan dagiti nimbalitukan kinabilig nga sasaom. Pakaroon na kami apo tapnon may kari kami ken nagtultuloy nga nabaligi apo diti nga aramid mi. Oray pay apo ti internet ikararag mi kasi ka apo ti mangtingel tapnon ti kasta napintas apo ti anayas apo nga maidanon iti sauma apo nga nalawag kinabaligi ito mong galmay sa apo ngagdinggag ita nga malom. Konti gloria ken panakaidayaw gyamang kami apo tidakkel ngayat king kiniimbag mo. Amin digiti dawatin mi tinaga na po mi Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Naimbag nga malumtay amin kakabsat. Amen. Nagpintas laki din ay literal nga open-minded di istorya ni Manong Erwin kakabsat. But pagyamanak ti apo iti trabaho nga impatalik na kanya ta literal nga nakakita nakngot ti kasjayon nga kabsat. In relation to Pastor Pruvy's message yesterday, open-handed DJ Manong. Yeah. Tado open-minded ko, that's a very delicate and dangerous thing. We need to be guarded. Tiko na ni I can't remember, but we need to guard our minds. Hanga silulukat ti panunot tayo ti anyaman nga idea ta delikado kakabsat. Majority of the battles fought in life is not fought physically, but it's fought mentally kakabsat. So we need to guard our minds. Amen? It's good to see everybody this afternoon. We have Sister Marivic in the back. Karkararag da kaading ko. Met mo lapangan mon? Amen. Very good. We also have Sister Margie. Special mention ko lang kakabsat. Di gito aga kakabsat kat permit perangi karkararag ko. Ni Sister Marge kat nagobra dirabi. Agobra ka damdama, Sister? Ay gobra pa damdama. Kat naligat ti agobra trabi kat madama transition na. So patpatuloy tayo kararag. Isuna kakabsat. Bitin turog na nga mapanagobra damdama. Kasapulan ti double dose ti caffeine. Praise God pa, itadigiti kakabsat tayo nga nakabakasyon. They're on Zoom with us this afternoon, amen? We have Tita Grace at the beach. Beach na background ni Tita Grace. And we have Lisa May joining us on Zoom as well. Lisa, imbagan in message ni Manang mo, Joanna tatay, te schedule mo for violin tutorial. Habang dakat ading ko, I would recommend you make use of that. Hamot nga all day, may sa oras lang di jay. Kaya tap nagsublikan to toy, kaabay mo to ni Manong mo it yung agtukar ti violin, palubos ti apo. Amen? But, praise the Lord. Excited dahil. So, nag-message kanya di Friday tayo dito. Kuya Glenn, na oras ti choir practice. Turay ni Tita Grace na pan naki-practice kat nagkantada di kalman. Mabuya tayo ito damdama. Amen? Kasta ti bakasyon ka kabsat, ag-refresh ka spiritually, but you never let go of your responsibilities. Amen? Welcome to our worship service this afternoon. Those joining us via YouTube Live. Madlaw kami every Saturday, ag-play nak Zoom kan YouTube. Kakaasin nak mga volume up di YouTube lokwa. So, no kanyayo kakabsat dita YouTube, nababaunay ta volume yung ipakaamuyo man tap no ma-validate na kat hangko amo na daduman no siya lang tinakapsot ti volume na wano daray kanyayo. So ag-comment kayo tap no mabasa ni Daniel kat masolusyonan mi.
no dadumahan nag-satisfy di kapintas ken kapig sa di audio ti choir ije YouTube kakabsat. So please comment no nakapsot no napigsa ti volume yu ta YouTube tapno masolusyonan. This afternoon, let's acknowledge our folks on Zoom. Ishan, karubada ka lang, mekan magnakamiti church. We have Ishan on Zoom right now. So nakaasidgan kanya tayo. Ay, baliktad din tayo. Mekan Ishan, napinpintas tag worship iti church. Next Sunday to di patlak tayo just in case malipatam. We have Tita Teresa in Maui. We have Sister Marivic in Honolulu. We have Ate Luisa. Yanaayan mo na Ate Luisa. Da Capela San Diego. Wano dakat Big Island din. And we have Brian on Zoom. We have Mama O also. We have Ma'am Cora on Zoom right now. Amen. Praise God. And we have Mama O in Batak joining us via Zoom. Digiti kakabsat. That's on Zoom right now. Amen. Digiti kakabsat tayo on YouTube. Put up your comments so that we know where you're watching from. There's currently 5 viewers, or at least that's what was showing 5 minutes ago. Tatain check ko, 6 watching on YouTube. Welcome to Hosanna Bible Baptist Church, Waipahu. Sino ti si bibiyag ita nga malam? Amen? Permi nga bumarbara di Eva Beach kakabsat. Permi nga marikriknak ti bara di Eva Beach. Kata duwa ti pambayan ti barakeng ka. Pagriryan na ka, uno paturugan na ka. Ay, mas keket ko di paturugan nagkakabsat. Ngumante maturog ita nga malam. Amen? At dati ito yung agdaydayaw ti Apo sa dawatag tumakdir tayo. Biyagan tayo, ti pinagkanta tayo, iti welcome song this afternoon. Amen. We also have Tata Roel. It was last Sunday, awan ni Tata Roel. Good to see you today, Tata. Amen. Awit ng pagbati in Ilocano. Amen. First verse now. Naragsaka kita, ngalim maray ka. Nagdayaw, kening Yesu Kristu, tinawat ko na po, para murnaken ka, ken marik na kumati, ayan ti Ama. Wipog kawot, amen makipagkararag, ti sagot ti Apo, ken talat kararwa, ipek sa tay karu. One more time. Naragsak kita, ating maray ka, hintay panagdayaw, kening Yesu Kristu, tinawat ko na po, para murnaken ka, ken marik na bumati, ayan ti Ama. An ka agpangaduain ka kumablaaw, ipog kamot, amen makipagkararag, di sagot di Apo, kental nagkaranwa, ipek sa tay karud, agyaman kamapo, ipek sa tay karud, agyaman kamapo, ipek sa tay karud, agyaman kamapo. Amen. Praise the Lord. You may be seated, perming adut pagyamanan ti Apo. Amen? Bilangan tayo, ti kinasaya at ti Apo, hanga umanay ti numero, na usarin tayo. Lumampay kastag, yaman tay latay ti Apo. Amen? But, currently we have 3 folks ni Aimee, dapi di Pilipinas, along with the relatives. And this week, sumaro nun, iti taminda nga agawit Pilipinas kakabsat. Amen? Lumampay kasta, aglipasan ti bulan ti Abril, kato next Sunday, isut maudi nga Domingo ti bulan ti Abril. 30, ika-30 nga aldaw ti Abril. Amen? Excited kayo? Excited nakakabsat, tamaraman nakman, di kiti special nga lutluto yon. Amen? Sa bali lat dati, every Wednesday, ta sa bali nga pangandi jay. Amen? Praise God for the Tangonan family. But this Sunday, we're having our potluck. So bring everybody. Amen? Do da may kisay nga kadwate amangan, kat ayaban nyo, di kiti kabalayo. Amen? Fellowship tayo tuman, tuno Sunday, iti church, palubos ti Apo. Di ti mesa pagyaman nagkakabsat, at di kiti Sundays nga mabalinan mi ken sister, badet ti makaalat day off, kat icham-cham back iti last Sunday of the month, tapnohan ka magdardares agawid no kas nga patlak. Amen?
Kat manong DJ schedule mo na i-adjustan mo no ikararag tepay. Kararag pay ni Preacher Erwin alas 5 trabaho tatamanong. Kararag te ni Preacher Erwin tagdardaras tuman rumwartam daman. Kat ko may imagine tirik na nga may kapis kakabsat. Amen. Sa vali rig natin may kapis na Pilipinas sa vali may kapis tirik na nga hanga napalpas ti service sa balin tupay te may kapis ti patlak kakabsat. Yeah. Anyway, praise the Lord. Kat adu ti several updates tayo this afternoon including di napasamak ng Young People's Fellowship in the Friday. Sino kada kayo tinakakita, di kiti pictures and videos on Facebook. Wonderful, great source of encouragement kakabsat. And it stirs us that, you know, these are the future of HBBC. It wasn't so long ago nga partenak di jay kakabsat. Amen, young people, dati tagaya mati jen, dati ti akikinompetensya, datay ti agbuy-buya kanyada. Yeah. Dati harod buyain man pala ang dati video presentation kaditi napalabas nga Young People's Fellowship kakabsat. How to ensure spiritual and mental health. Deto'y mental health ti maysa nga dakkel nga problema nga dapat masolusyonan. Because no hang nga masolusyonan dahil nga problema, kaslakay lang di kita'y piyek. Nga, no kumasa nga gasot nga piyek, limalaang ititimakkel ka nagbalin nga agitlog. Kaputan siya 95, ag kukurot. Kat uray, ibangon mo nga kasjay, aglusdoy. Tamuyo, kastakay mo't kayang people. No ado dagiti problema, kan parikot nga dumtang tipiyagyo, kakaasig tayo nga mangiwalin di kitoy, ipasimudag na nga dakada tayo, tinakapoy nga pakinakam. Nakapoy nga panagpanunot, kan nakapoy nga espiritual. Dito pa nang ibagak dito, ikat saan nga pa nang i-down, daki jay siyasin numan kada kayo. Nga sapsaper, tinakapoy, nga pakinakem, kan nakapoy nga rin na ita. Kaputa, no di jay piyek, kat marigatan, kat kunat, hana umabot ka dumakil deta because hana madanot pa nagdakil, tamatay sakbay ko mga dumakil. Ngam ibagag kada kayo, nga kiniapo Diyos, kan babaan ti Biblia, at danamnamayo, nga mapagbaligyan yo, kan ma-overcome yo, nakita nga parikot, problema, nga iso iti pagkapuyan yo itata. Numamati kayo palakpak. Let's welcome the team leaders of the Orange Team. Brother John Mark Villar and Brother Patrick Lagasca. White Team, Brother Nico Galia and Brother Melty. Violet Team, Brother Dante and Brother Gerald. The Brown Team, Brother Luis and Brother Jeremy.
Hi, and welcome to Philippine Airlines. We care about your safety. Please stow your baggage in the overhead bins or under the seats in front of you. This is a non-smoking flight. Smoking, including use of electronic cigarettes, is not allowed. Invitation para kanya. Invitation para kanya, DJ Kabsat. Amen? December 26 to 28, make yourself available. Tapno maka-join tayo ka DJ. Sumarano nga youth camp. Sino kada kayo mayat mapan? Kitayag ni Ate Jen. Sino kada kayo nakapadas ti excitement natin youth fellowship, youth camp kakabsat? Amen. You know, those memories follows you. Kit na makita ti kadjay. Talagang mapasubli di kiti ragragsak ti kinaubing. Hanga kinaubing kina young people. Amen? At doray hanting nga, dadji nga idadtatan kakabsat, we can take part in those activities. Actually, this coming May 1st, buyaan tayo damdama nga sumaruno, teaser trailer para ka di kiti adults ti Taminda. Amen? I really appreciate our production team ta hang ordinaryo di kiting i-produce na kakabsat. I know it takes a lot of time and effort to be making all these videos, but it's enough to get us excited. Tapno mawatan nyo ngamin di teaser trailer na at the Men in Black unknown kakabsat para to young people. DJ tikas na teaser na sino DJ Men in Black. Amok no sino DJ Men in Black DJ introduction na kakabsat ngam kasi nagbaliw ti lang na ka DJ na udi nga video. But we'll know more this coming December. So December 26 to 28 ikarkararag tayo. Adayo pa deta no hantay makapan kakabsat digitoy ubing. Ha? No kabalinan teng isend isoda. Amen Sandro? Amen. Busy habang mga ikararag tayo digiti sumarsaro nga programa kakabsat. Amen. At indog nga preparasyon kakabsat yung pagtanisan da dito Abril, May, June, July, August, September, October, November, December. 8 months then 8 months faith nagsagana ket let us know no anati part me dito Hawaii tapno makasagana kami mo dito sumaruno nga programa tayo. Amen. Ti sumaruno nga kahit ko nga buyaan tayo kakabsat next production dito trailer para Adults Fellowship because today is the 23rd of April. No kas pagarigan kaya tiyo tumayab adape lagundawa yung mapan umabot para ka dito nga programa kakabsat. Nakita yo ti fun di young people tatay mas exciting kano kanya yung nga adults aguli ti kayo ka daglangoy ti 50 meters ti activities yung ka ng Pastor Pruvi. So buyaan tayo mo dito introduction na teaser trailer iti para Adults Fellowship kakabsat. Production di pasukin di kakabsat. Nagkita da plastic ruba na kakabsat.
kanyo na adlaw di jay. Okay. Pero mikat ka tawag di trabaho di boy di Sabado ka kamsat. But it's enough to get them excited. Amen? So that means na kayo nga adults, dori adanto ka di nga plastic rupa yung mabalingking nga maban magi-fellowship ka kamsat. Amen? Anyway, so ikarkararag tayo, May 1st, that will be a Monday. That's next week Monday. In fact, it's during our service here in Waipahu. So ikarkararag tayo, hangkuha mo no kasanutot, arrangement ni Pastor Pruvi. Praise God for internet, na doriya na ayan mo, at dalat ta internet. Yeah? In person, nadadanto ti representative ti Jai, danto ti Taminda, dani Tita Grace, mapantupay ni Lisa, ti isun tumesa agasista, tinag-serve kay dito youth camp or Young People's Fellowship adults. Since adults tag fellowship, young people tag serve at taya. So karkararag ti isuda, kang runaan, ti mensahe, ti dipon ti apo, ti mensahe nga mang-challenge, mang-encourage ka digiti kakabsat, na nabayagan nga awan activities. Dito ti senyales nga nalpasin ti pandemya kakabsat. Amen? Tatalaga nga didikit ti tao, napintas launay, dakas ti nga fellowship, mang-patibker, mang-pabara ti relasyon ti sinagtunggal mesa, hanla nga relasyon tayo iti apo. Amen? Praise the Lord. Ket itagun daway sakbay nga intay dinggen iti choir iti Hawaii. Excited kayo? Amen. Excited. Kakabsat. Pero may practice ko tatay. Intay pala ang dinggen ti choir nga agapu ije bakara. Hanap ng maraming tawa'y kasiyahan,
Amazing grace. One po yan. Mic this. Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that brought my liberty. I do not know just why he came to love me so. He looked beyond my fault and saw my need. I shall forever live my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that called my falling soul. He looked beyond my fault and saw my need. I shall forever live my life to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my fallen soul. He looked beyond my fault and saw my need. Jesus saw my need. He looked beyond my fault and saw my need. He saw my Amen. Praise the Lord. We saw the need for more practice. Amen. Amen. There's always a big room for improvement for everybody, as long as we recognize we have the possibility and chance to grow. Amen.
The same applies to everybody. Katagyamanak, ti dakil nga ayat ken anus, di kiti mangisursuro, supervise ti pinagkanta ti choir kakabsat. Ta dakil nga atensyon ti ipapaay na. Kiti patuloy tayong ikararag, suportaan ni Preacher M. Iso na ti panaka-music director tayo dito ministry ito iway paho. Amen? Amen. Kat adu pa iti sumarsarano nga kantaan paluwas ti Apo. Kat prayerfully this coming Wednesday makapag-practice kan makapag-record tayo tapno makapag-submit tayo manan iti choir entry tayo para bakara. Amen? Amen. Hangko baybayagan nga ro din kakabsat amok nga adu pa iti updates na, balita na, iti mensahe nga itud na kanya tayo itang amalom. Ipasak ti microphone kini Pastor Provi ijay bakara. Praise the Lord. Aloha kakabsat. Naimbag nga malamyo amin. Good afternoon. Praise God. Ti panakakita mi kada kayo kita ikat. Uy, adu damot lata dagiti kakabsat. Uray adu dagiti nagbakasyon. Ngayon sigurado to next week agbakasyon ni Tita Minda maabutan na di Adults Fellowship tayo. Amen. Sagana ka Tita Minda dagkantakan to Amen? Amen? Okay ba? Okay. Yeah. Is our sound all right? Okay naman ang sound natin. Okay. Eko tayo. Teka lang. Baka tayo mo yung teaser dito kakapsat ahaan. Ang movie dito. Eko. Yeah. Okay. Give me a go signal if the audio is working fine. Okay na? Okay. Hello, sound check. 1, 2, 3. Baka di kayo nagkanta lang. Oh. Jack mabali nagkanta ita kakabsat. Agpaparawak. Okay. Mayatan? Hello, sound check. Sound 1, 2, 3. Sound check, hello. Sound 1, 2, 3. Sound. Nagpintas tayo choir tayo, kakabsat. Pati dete choir yun dita. That's one of my favorite songs. He looked beyond my fault and saw my need. That's a very wonderful song. Okay? Audio, okay? Mayatin. All right. Praise the Lord. Kat nagsaya atan no makabakasyon to ni Brother Lawrence kin ni Sister Jen kadeti December. Ayata. Tapno maka-attend kay kadeti youth camp. Sa bali lang nga banag nga adda kay dito nga makita yu idaken makita da kay mo dagiti kakabsat. So we look forward. Why not? No nawaya iti schedule. Madi talaga age ko. Mayatan? Baka Jay may isang gadget naka-unmute. Is everything okay? Ayan ang kakabsat? All right. 4 things kayam kakabsat. 1, deto'y ikararagyuman digiti kakabsat tayo sa ating health and wellness ministry. Just today, this morning, Sister May Simon is going to undergo an operation dito sa kanyang breast. May cut kakabsat. DJ bukol. Ket pray for her. Ti doktor na kat at DJ Manila, DJ specialist ang mga asikaso keng kuana. Ngem, ag-expire nga minti health card na dito HMO on Wednesday. Kat intervention ti Apo last week, doktor nga dati na nga doktor, approach her at kunan, ano na opera kan? Hampe nga ro dok. Ag-expire pe nga ro dito ko akon, HMO ko na nagat abi am dasakti mang operan tapno mausar mo dayjay. So intervention of God today she will be operated. Pray for Nanay Marlene Lagasca, tay mother ni Brother Eric di San Nicolas. Kaputa te tinawagak iti bigat ket agnanab iti other part of her half part of her body ket deti right na permi nga sakit-sakit dito kunana. Kadyak pa'y nga maikwa deti brakon ta permi nga marigatan ti imak. So ako nakat, if you remember deti seminar tayo na nagat kwa, that calls for an emergency. Iso nga, I called Brother Eric and said, this is an emergency, Brad. You need to take your mom right away
to a doctor nga awan ti pila na tapnon di kas tagad diretso kayo. So pray for Nana Marlene ket agi-grow ti spiritual life na misut maysan kakabsat nga adult nga active ijay outreach tay ti San Nicolas ada itugtugot na pay nga pada nga adult. So that's on the health and wellness side. So adu dagiti kakabsat nga talagang ikarkararag tayo. Ket uso ti atake dito itata kakabsat. Di nagnekro ang da JPPS idi na minsan ket kabigatan na DJ may sangananang kay tibigat kamalman nagat na ataking kakabsat na tayi. So nga uso ti atake dito itata. Diya mo no adda maidugtong to ni Brother Erwin nga istoryana mo at kakabsat may panggap ti atake, okay? Anyway, so that is one. May kadwa kakabsat, to God be the glory kadete akwatay J. Dingras idikalman, Bible study tay J. Dingras, kat nakaragragsak digiti adults tayo, isuda handapin nga baptize, 2 Sundays na pelang agat attend, ngam imay da nakiyang people fellowship idi Friday, kat timultulong da kakabsat, na-enjoy da nga nagbuybuya, na-enjoy da nga nakipagsagsagana, timultulong, kat into no may one, all of them by the grace of God, pray, all of them will be candidates for baptism. Mga 5 aging kat 7 nga adults di gijay kakabsat. So ipag-pray tayo ida, okay? The work in Dingras has a prospect, has a potential, talaga nga mayat ti panag-grow na. Okay? And di jay mo't batak kakabsat, to God be the glory, na-survey dete lote, idi Sabado ma? Idi Sabado, oo. Na-survey ni kakabsat. Kat ipag-prayo, mapang kami man ton maluman kasarita DJ Makinbagi, DJ Lote, to discuss some matters, aging gana kakabsat nga malpas, kat makapag-giinawat by the grace of God, ma-purchase tayo DJ nga property. DJ may isang kaabay na nga property, nga dumna ti kalsada, kat for sale pa yan kakabsat. For sale pa yan. Iso nga ipag-pray tayo, mapamikitan, hopefully makasarita mi DJ Makimbagi. So at the prospect na nga DJ Lote, kat agbalin nga more than 3,000 square meters. Kat ti prospect na DJ kakabsat, kasla DJ nag-fellowshipan iti young people J. Vintar. Nga may kan nga malawlaw iti mango trees, kanda dumapay nga pang-shade tayo. So, part of it will become a church building. The other part will become just like a resort. Agbalin nga HBBC Resort kakabsat. Iso nga, agdinamag to iti batak, handa lang ako nagat, ay, ada kapilyat baptist ije arko. No, digat ko nada, ada resort ti baptist ije arko. Psychologically, kasla napimpintas ti panagwaras ti ije word nga resort kaysa ije kapilya. Not that we try to diminish kapilya, but for promotion purposes. Iso nga, excited kami kakabsat, kat malpaslakit din dagiti dokumento kan amin nga anong na, kat mapamin mulaan dayjay nga lugar, palubos ti Apo. Siyempre, mabumbunan, kanda dumapay, but that is the prospect, alright? So, please pray for a smooth flow of transaction ni Atty. Sanyata, kabsat ni Ma'am Bernadette, ti mga assist kan mga asikaso, digiti papeles kan dokumento na itatagakabsat. So, we are going to meet this afternoon. Kat adamay sa nga young people nga very active kanang mga alat education nga taga-Batak, classmate ni Jessa nga nabaptize idikalman. May sa kadagiti nagpabautisar idikalman dito Bakaran. So nanayunan man ang kakabsat, iti key people ta ijay. We have the family of Sis Glyza in Batak. And of course, the family ni Ma'am Bernadette. And then, dating nalipatak tinaganan, di ba? Angelo. Ni Angelo. Tapos, EJ Paway, we have Brother Alex Piedad and family. So, praise God for the expanding ministry that we have. Kat ipagpreyo kakabsat, iti pa naka-manage na amin digito nga ministries tayo. Last Saturday, kat nag-appoint na kun kakabsat iti staff tayo kadigiti young people, I have appointed Lester to become one of my pastoral assistant iti bracket dagiti young people. Just like Engineer Dino, nga second man, ni Lester Timaysang inya-appoint kon kakabsat nga second man, who will help me monitor the records of soul winning, discipleship, general, amin halos kakabsat. And naibunong-bunungan, of course, Cristel is our full-time church financial secretary, but we also have Mayan joining her,
And Marisa, ni Marisa Lista, teacher kakabsat di MMSU, I have appointed her to be the person in charge kadigiti amin nga events tayo. Kaputa nakita kakabsat nga no dakaskasar ket talagang isut mangururnos. Ket kaya na kakabsat kaputa adda iti template na ken adda iti talagang ano pangawag mo di jayan sursurutan na kakabsat. Checklist one. Dati nga manager nga minti McDonald's di talawag iti. So amunat mang manage na bayag nga manager ta McDonald's. So she is now the person in charge nga mangkita to help us see and oversee digito'y events tayo. Kasla dito events to ti Adults Fellowship ni Marisa kakabsat iti mangurnos deta. She has a team. Lester is the my assistant to oversee that. Tapnon iti kastagat konaken Lester. No ada problema sikat ungtak. No yan na nga problema si kamot ti mangungut ka DJ nga tao no yan na DJ nga problema. Okay? So we are beginning to organize our setup here in the HBBC Kaputa. We are growing so fast and more people are being added. God wants to expand us even more. That's why we are starting to organize things more effectively and more efficiently. The love faith mat kakabsat iso that in charge in digitay discipleship lessons kan soul winning kan isot para i-type digitay preaching outlines amin digitoy para arami ti PowerPoint. So nakad-adu deta nga trabaho kakabsat. Kaputa, we have almost 25 discipleship lessons. All of them will be typed, personalized, HBBC, lahat yan, may logo. There will be a disciples copy. They will be the person in charge to collect all the enrolled. We have 180 plus enrolled disciples, meaning all of these 180 are being met every week, once a week. So we have almost 60 disciplers, all in all combined, from Bacara all throughout, including Claveria, Cagayan. So all of those 60, make sure nga mabisita da kakabsa tunggal maysa digito nga disciples nga 180 of them every week. Okay? Ganyan po ang ating setup ngayon. So these people, this staff will oversee that. Alanda digijay records, manot na disciple, manong ananga lesson, because once you finish 12 of those basic lessons, digijay core nga lessons ti HBBC ti discipleship, you are going to receive a certificate of completion. So magkakaroon tayo ng isang simpleng graduation dyan. I-announce ko sa pulpit that brother so and so who got saved last year, kasjay, baptized, has finished the 12 lesson curriculum of the discipleship ministry of HBBC International. O, di ba? Kaya pwede nilang sabihin, uy, meron akong natapos na 12 lesson. It does not always mean that the 12 lessons is equal to their growth, but it is a good motivation for them. Nga di gijay na adal da kakabsat kat pagbiyagan da. Okay? So, all of you also, once you begin to disciple somebody, no, agsarak kay mutin iti friend yo, nga kayat yung aerog yan nakasarsarita, you can actually start also, no, at dati relatives yung ti Pilipinas, kakaanakan nyo, mabalin nyo nga tawagan ti online, kat kunam, can we meet every week? Okay? Siyempre, di time difference, aya. But if it is possible, you can call them up wherever they are. Adaman, Luzon, Visayas, Uno, Mindanao, that is the prospect there. Agmeet taman every week, kaanakan. Ag-lesson taman ti Bible, 30 minutes. So get the lesson, lessonam isuna, and then tunog baptize, i-channel mo dito, i-baptizan tayo, get no ij Visayas, din tayo bautisaran ij Visayas, why not? Diba? No ij Mindanao, intayo. So, this is the good thing now with the online. Awan limit nan kakabsat iti makungkuna nga ministry. There's no longer boundary or limit because it's boundless. At the online nan eh. If you want to disciple somebody who is in Italy, just call them, Zoom, that's it, tapos. Diba? Unlike before nga, ti problemam ka, makapan, makaumay dito. So, just pray for them. Kakabsat no. So, the opportunity of spreading the word of God is boundless. So, deta ti may sa kakabsat nga challenge na iti HBBC ita, deti discipleship. Amen? Okay?
So, continue to pray for the growth of our ministries. Uray di takat, sigurado nga dumakil kayo kakabsat by the grace of God. Hopefully, so warsaruno, the family ni Sister Raquel, okay, kat manayunan to ti pianist na editan M, naling narugyan at agorganan ni Patpat, kan ag-violin kin ni Princess. So in a couple of months, baka umaydadtan kakabsat, palubos iti Apo. And Brother Ray, siguro 2 to 3 years from now, pero itugot na kakabsat ni Pat ni, anat na gani jay lalakin? Ni Tantan. Ni Tantan kat agbay violin, kan ni Andrea kakabsat, iso DJ soprano, no, nagdingag kay DJ How Great Thou Art, di kangatuan nga boses ni Andrea dayjay. Nangato, nalawat ti range ti boses DJ Ubing. The prospect na kakabsat. Iso nga, praise the Lord. There's so much to look forward to. Nga magkararag kayo kakabsat, nga preserbaan na tayo kumaniapod Diyos, tano kasanumot iti kapardas ti panag-grow, iti trabaho iti apo, kastamot iti kabisi iti kabusor, nga agsarak iti pangdadailan na kada tayo. Iso nga masapol kakabsat, nga agkarkararag tayo. Ngam deti inak iburay kada kayo nga lesson itat nga malem, may panggap iti tulbek iti nainbalegyan ke narangay nga panagbiag. The secret of a prosperous life. This is applicable regardless of where you are. Adda ka man diti Pilipinas, adda ka man kakabsat ita Amerika, wano kada kay ngagbuybuya, adda kay man dita Canada, or wherever part of the world. You have to realize that the Word of God is not limited by geographic location. It is not limited by political environment. It is never limited by any socio-economic and civic environment. Because the Word of God is a timeless Word. Kaya kakabsat, sa dinuman ti ayan tayo, deti nga lesson, digiti principles, kadeti nga lesson is very applicable. It's always applicable, the way you apply it differs. Siyempre, sa bali pa nang-apply mi diti Pilipinas, sa bali mo ti pa nang-i-apply yu dita Amerika. But the principles work anywhere around the world. So the secret of a prosperous life. Turn your Bibles to Proverbs chapter 3. Proverbs chapter number 3. Now, the book of Proverbs was written by the wisest men in the Bible. Awang kasirimanan malaksid kiniaputay Hesu Kristo. Awanan iti nasirisirib pay nga nagbiag nga ari no dini King Solomon. No sirib ko nam kakabsat kayat na nga sawan makitam iti resulta, makitam iti ebidensya jay biag na jay sirib nga dagang kuana. That is why when the Queen of Sheba came to visit, verify, and observe the kingdom of Solomon, kunana idi makita na kakabsat, ti kinaurnos ti tao na di staff na, ti kinaurnos kakabsat da giti structure, how everything is being done in the right place. The Queen of Sheba commented and said, the half has not been told. DJ na damag ko maipanggap ka dito nga nakitak ita, kat kagudwa na lang ka dito actual nga nakitak. It means Solomon is so smart. Solomon is so wise to have come up with all of those ideas, to be able to manage all of those resources, and be able to oversee that big number of resources. Kat intayo adalan kakabsat, digito'y advice. Of course, this is written not only from the wisdom of Solomon, but from the inspiration of the Holy Spirit of God. Tani Apo Diyos, kat isunat source ti wisdom ni Solomon. Laglagi po nyo nga ti Diyos, tinangtad ti sirib kenkwana. Kat kayat ko kakabsat, nga deti Proverbs chapter 3, i-frame up tayo isuna, nga iti title deti kakabsat nga chapter, is this chapter reveals to us the secret of a prosperous life. The whole book, the whole counsel of God is the secret to a prosperous life. Ngam digito'y makita tayo nga prinsipyo dito'y kakabsat are interrelated to the rest of the chapters and verses all throughout the Holy Scripture. Isungatat ta kakabsat intay adalan. Ti kayat na nga sa deta prosperous ti Ilocano na balaygi. Sino kada kayo kakabsat ti kayat na ti nabalaygi nga panagserbi ti Apo, nabalaygi nga biag.
Amen. Sino ti kayat na iti narangay hanga naragrag, no diket narangay nga Christian life. Amen? No narangay ko na tayo, kan nabalegi ko na tayo, saan laeng nga in terms of monetary, halang nga kwartat pagsasaritaan tinarangay nga panagbiag. Because tinarangay nga termino, wano nabalegi nga termino, it applies to different aspects of life. Be it in the marriage aspect, in your career aspect, in your life, whatever that be. The spiritual life mo, the relationship mo kiniapo Diyos, because you apply this God-given principle, kat rumangay ka uray sa dinno ti papanam kakapsat. If you look at Genesis chapter 39, tapno lang ti kastagat maawatan yung nuape nga kunak, awan yan ta lugar, iti tulbek ti panagrangay iti tao. No di kat addaken apo Diyos. In Genesis chapter number 39, in verse 1, starting in verse 1, okay? And Joseph was brought down to Egypt. Egypt was not the homeland of Joseph. It's his first time. It was a city. It's like a New York in the U.S. It's like a Makati in the Philippines. You know, it is just like Oahu in Hawaii. That is Egypt. First time na he knew nobody. He had no connections whatsoever. So no advantage point at all. He was brought to a place where you will expect him to fail. But he did not fail. Because the Bible says, Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, and Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites. So look at his situation. He was not there as a tourist to visit the place. He was there as a slave. He was for sale. Binili siya to the Ishmaelites, which had brought him down thither. Verse number 2. And the Lord was with Joseph. Do you see that? The Lord was with Joseph. And he was a prosperous man. We are talking today about how to live a prosperous life. Joseph had it. Joseph knew the secret. Joseph had the key. The Bible says the Lord was with Joseph. So it does not matter where you are, whether you are in Egypt or you are in your homeland. If the Lord is with you, you will be a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Verse number 3. Continue. Verse number 3. And his master saw that the Lord was with him. Did you see that? Nakita DJ master na nga ti apo adakan kuana. Ibig sabihin, when you are being blessed by God, people will notice that. Hangko iba, dito ibagak itakakapsat, hangko ibagang pagpalangguad. But you know what? The ministry of HBBC is being felt by others. It's being felt by the neighborhood. It's being felt even by other Baptists. Parang tayo po ay isang mabungang kahoy na binabato ng kahit ng mga kung ano-ano ngayon. Because they see the blessing of the Lord. They see the hand of God. And that the Lord made all that He did. Amin nga aramiden na pagbalegyan ti apo ti ima nagakapsan. The Lord made all that He did to prosper in His hand. So when you talk about prosperity, you're not just talking about getting rich. You're talking about being victorious, being effective, being productive in all areas of your life, in every aspect of your life. So let us learn today what is the key, what is the secret. And that is found in Proverbs chapter 3 and the whole chapter following. Okay? So let us pray. Heavenly Father, thank you so much for our lesson today. Thank you for helping us know the secret to a prosperous life. We want to live like Joseph. That, Lord, he was in Egypt. He was in a strange country, a strange place. No advantage at all. Lord, but he was a slave, not a tourist. But he prospered. He prospered, dear Lord, because you were with him. And I pray that we will realize today how we can have your favor upon our lives through this lesson. In Jesus' name we pray. Amen. Now, if I'm going to rephrase the topic, I would put it this way: how to have the favor of God.
Dito topic tayo nga the secret of a prosperous life. No i-rephrase ko kakabsat iti another nga tema, I would put it, how to have the favor of God upon your life. Who wants to have the favor of God upon his life? Kaya ti favor ti Apo ti Biagyo? Yes. These are the keys. There are 10. There are 10 keys on how to have the favor of God upon your life. How to live a prosperous life. Number 1, the first key is found in verses 1 to 4. The Bible says, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men." If you look at verse 2, 3, and 4, these are the blessings. Length of days, long life, peace, they will add to thee. Mercy will not forsake thee. Truth, sabi rito, thou will find favor and good understanding in the sight of God and men. Dito iti kunano kwanti tao nga nakagasgasat day nga tao. No na ilubungan, nakaswer-swerte day nga tao. Ngam da tayo kakabsat, hanga swerte, hanga gasat, no they could favor iti Apo. But what is the first key to have the favor of God? I would say, first of all, you've got to have priority. Priority. No makita yung verse 1, kunana, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." There are two important words that are given in that you need to value. The word priority is related with the word value. What you value the most, what you value the best will become your first. Let me say that again. What you value the most will become your first. No anya DJ kang runaan nga kapatgan ken ka, isunto iti nang runa nga iyon unam iti biag mo. And so that verse is telling us what we should value the most. What is that? The law and the commandments. Ti kayat na nga sa ti law kakabsat, kat lintag. Commandments pamilin. Deti law kat lintag, commandments pamilin, you and I, if we want to have the favor of God, we need to give high reverence and high regard to the law and the commandments of God. Listen to me. Once nga hamo nga ikang kanu iti lintag ni Apo Diyos, kasanong expectarum iti favor iti Apo iti biyag mo. Kadatay nga naganak, we have our law in the house. We have our commandment in the house. At da paglintagan tayo kadigiti balbalay tayo. Would you favor a child who will always violate or offend that law that you set in the house? Definitely not. But when you see your child compliant and obedient to your law and commandments, you will be delighted to bless him. In other words, masapol nga rod nga tibiyag tayo, pagbalinan tayo, deti lo ti Apo, dagiti lintag ni Apo Diyos, nga isut umununa. In other words, in everything, when you consider a plan, i-reflect mo kakabsat iti sao iti Apo. When you consider a decision, i-reflect mo ti sao ti Apo. Ibig sabihin, deto iti priority. Remember this, amin tayo ada priority na tibiyag. All of us, you, every one of you, may priority tayo sa buhay. However, there are only two kinds of priorities. Right priority, wrong priority. Amok nga da priority. Ngam sa din no kadigiti duati priority. Are you having a right priority or do you have a wrong priority? For example, when you wake up in the morning, ada iyon unam Adalata iyon unam. Ti sa lutsod, DJ ba inyon unam kat right? Wano DJ inyon unam kat wrong? No inyon unam kakabsat iti bigat, iti napan nag-exercise, isut inyon unam. That's your priority. But that's a wrong priority. Because the right priority, for example, is when you wake up in the morning, the right priority is to open the law and the commandments of God and review this, read this, meditate on the Word of God. Amen? So nga kunana, listen to me. Joshua 1:8, before I go to the next. Joshua 1:8, kunana, this book of the law
shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That is priority. Daytoy dapat sa unia po Diyos ti adalan tayo tinaldaw kun rabi, that thou mes apay nga adalam, tapnon iti kasta, ket ma-observe mo iti biyag mo, may apply mo iti biyag mo, according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So remember, folks, put high priority in learning and meditating upon the commands and the law of God. Consider them as the governing factor in your mind, your heart, in your decision-making, every area of your life. So that is number 1, priority. Number 2, verse number 5 and 6 of chapter 3. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. And circle the word trust. That means reliance. The second word is reliance. If God has to favor your life, if you want to live a prosperous life as a child of God, you've got to learn reliance. What does reliance mean? It means the state of needing someone or something for help. That means that you've got to acknowledge your need. Your need. There are people who do not acknowledge their need. Kaslanda kasapulan ni Apo Diyos. Kaslanda kasapulan di adipon ti Apo nga pagpa-advisean. Kaslanda kasapulan ti kararag ti pada da nga Kristiyano. Kasi handa makita nga kailangan da ti tulong ni Apo Diyos di biyagda because they think they are good enough. They think they are smart enough. They think their connection is all that matters. They think their strength and money is all that matters to them. But listen to me. Jesus said, without me, you can do nothing. That should tell us something, folks. The God of the universe, the one who created us, is telling us, without me, you can do nothing. That means that He designed us to be dependent on Him. Once you cut that, isut gapo na nga ti tao nagproblema, isut gapo na nga ti tao na iwawa, isut gapo na nga iti tao na ilawan, gapo ta pinugsat na, dayjay nga relasyon na kiniapo Diyos, babaan iti panagtalek na ti bukod na nga panakaawat. In the Garden of Eden, Eve trusted her own understanding. Eve believed the suggestion of the devil and tried to rationalize. Perhaps she said, one fruit will not hurt me. Just one taste from that one fruit will not hurt me. After all, there's no harm in trying. Why don't I try this? Because the serpent tells me, if I eat this fruit, my eyes will be open, I will become like gods. So the serpent changed her rationalization. And so she relied on her own understanding. Kinalimutan niya ang Diyos. Ano ko makakabsat, no? Nagtaleklat ang jay imbaga ti Apo, kat kunana no anyat imbaga ti Apo, isut patsek, no asat ano imbaga ti Apo, isut surutek. But she relied on her own understanding. That is why, again, all of us are relying on someone or something. Either you are relying on yourself or you are relying on God. If you want to have the favor of God, you must rely on God. Ibig sabihin, do not trust your own understanding. Amin nga aramidem, ikamang mo ti Apo. I-acknowledge mo ti Apo. Bigbigam ni Apo Diyos. Get His approval. Get His go signal. Ask for His intervention if you are not sure about it. If you do not have all the ideas about it, ask for His intervention kat kunam. Dear God, noha mo pagayatan daytoy Apo, pangaasim ta makibaet ka, ket seraam kadi iti ridaw. That is the second key to a prosperous life. Number 3, verses 7 to 8. 7 to 8. The Bible says, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Fear the Lord and depart from evil. Verse 8. It shall be health to thy navel
and marrow to thy bones. Okay? It shall be health. Amoy, I have to list down what I just said. Kaputa awan dito di preaching ko di kalman. Iso nga, anyo kung kunaan nga, nagdingag di preaching ni pastor di kalman, iso man i-preach na itatan. You don't realize, adot mainay-nayon kunog, preachak kada kayo kakabsat. Dak amuno apay. So siguro ti kaya ti apo. Amen? Definitely. Now, the third key, if you look at that verse, let's analyze the verse. Be not wise in thine own eyes. Hangga ko mga agbasirip, ti bukod mo nga panirigan. You think you are wise, but do not believe that. The Bible says, fear the Lord. Depart from evil. Anat blessing ng tuking ka. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Deta nga blessing kakabsat kat kwa, health. That means life na biyag. Detat kayat na nga sawan. So the third key to a prosperous life is obedience. Obedience. Panagtulnog kakabsat. Now, I know it's not always easy to obey God. It's not always easy. There are times it feels convenient to obey God. But it is not always convenient to obey God. Because we are surrounded by evil. This evil will allure us. So, lisugan na tayo. This evil will tempt us to turn away from God. But the Bible says, fear the Lord. In other words, keep God in mind. Mind the Lord. In all you do, mind the Lord. Numangmangan ka, mind the Lord. When you're riding in the bus, mind the Lord. When you are at work, mind the Lord. When you are doing an exercise or some kind of sports, mind the Lord. Si papanunod ka, itiapo. That's what it means to have the fear of the Lord. But why? Because you want to become an obedient child of God. Agtulnog ka ti Apo, hamo sa luwasingan ti Apo, gapula ang dagiti temptations, iti evil, iti panagbiag mo. Hamo ko mga kuna nga, may mayat da ito, kaysa jay baga ti Apo. You're not wiser than God. Trust the wisdom of the Lord. So the third key is obedience. My question to you is, how good are you in obeying God? How good are you in obeying God? Number 4, the fourth key, pang-apat na susi, mga kapatid, is verse 9 and 10. I like this part. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse number 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Wow! The fourth key to live a prosperous life, to have the favor of God upon your life, the fourth is sowing. Agmula ka. Hang agmulang lang. Agmula ka. Ibagaman ka deta kaabay mo, agmula ka. You want to have the favor of God? You want to live a prosperous life? Agmula ka. Sow. Okay? Now, you might ask me, what is the connection of sowing with the verse about giving? Verse 9 is about giving. Honor the Lord with thy substance. Padayawam iti Apo, pagdayaw mo ti Apo, takukuham ko na. No anyat addaken ka, isut pagdayaw mo ti Apo. Kat ipaay mo dagiti umuna nga bungam. First fruits of all thine increase. What is the connection of sowing and giving? I want you to turn to 2 Corinthians 9:6. Okay? 2 Corinthians 9:6. But this I say, he which soweth sparingly. Look at the word sow, agmula. Ti agmulat basit, basit ti apitan na. Ti agmula ti ado, agapit to iti ado. Verse 7, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Put those two verses together. Verse 6 is about farming, and verse 7 is about giving. The connection between the two is this, that if you are giving to God, you are sowing. And who will sow without expecting a harvest? So ako idikalman kakabsat, awan dakes na, nga timotibom nga mangmangted, katapnon bendisyonan na katiapo. Sometimes we think that it is sinful. We thought that it is sinful to think that, oh, haanak nga mangted, kaputa kayat kung i-bless nak iti Apo. Haang kakabsat.
Haan nga dakes nga numangted ka, i-exercise mo ti panangted wano giving, kat expectarum iti panang bless ti Apo king ka. Hana dakes dayjay. Agbalin nga dakes dayjay no isolaeng iti goal mo nga mangmangted. Because there is a higher and better goal why we are giving. On top of that, our goal why we give is because we want to express our love to God. We want to express our gratitude. Tama ba ako? Isukor namang mangted ka, gaputa agyaman ka. Kan panagayat mo iti Apo. Ngam hanadakes, nga mapanunot mo, nga numangted ka, kat expectaram nga bendisyonan na kati Apo. Apay ko na ayo. Wala tayo isot ng ibagay. Ti agmulat basit, agapit ti basit. So no, batit na ititid mo, anat namnamaam nga itid ti Apo. No, naparabor ka nga mangted. Generous ka. Okay? Akat naparabor mo't iti Apo gan ka. That's what it says. He which soweth sparingly will reap sparingly. He which soweth bountifully will reap bountifully. But bottom line, the key to a prosperous life is to be a sower. Agmula ka nga agmula. Kat praise the Lord kakabsat, taday tinangipanan ti Apo, nga ministry, nga isu iti vineyard tayo. Vineyard, pagmulaan. Pangimulaan tayo ti time tayo or invest. Pangimulaan tayo dagiti talents tayo or we invest our talents. Pangimulaan tayo dagiti resources tayo. Praise the Lord is a ministry that is well favored by the Lord. And to God be the glory for that. My point is, what a privilege to be a part of a work, a ministry, a vineyard that is already growing and being blessed by the Lord. So nga kakapsat, to God be the glory. So if we want to live a prosperous life, number 4, you have to sow. Number 5. The 5th is verse 11 and 12. My son, despise not the chastening of the Lord. Panagbaot da ito eh. Neither be weary of His correction. Now, data correction kakabsat, panangilintag. No, nagpabalay ka, gimatang katlandok, kat di ginatang mo nga landok, di ka mo't mapil ko kakabsat, awan serbina, hamo mausar di pagpabalay. So tapnon mausar mo, ije aramidem nga balay, masapol nga di landok, mapil ko, sang ayon ka di kayat mo nga rukod na, kanap kinapil kunan. So kastamot ka na tayo. Ti Apo adabuang-buangayan na nga trabaho na kakabsat. It's the Lord's work, not my work, not anybody else's work, not Pastor John's work. We are only under shepherd and overseers. Ngam daytoy trabaho ti Apo, we are all materials in the work of God. And God has to be able to bend us. Because you have to realize, adu dagiti dapat nga makurihir paylaeng ti biag tayo. None of us, you including myself, none of us can say that we have arrived to a perfection. Awampay kada tayo kakabsat ti nakaragpat ti perpekto nga pamati. We are still on the process of growth. And there are bending part in the procedure of that. That is the correcting, the chastening. So ti may kapat, may kalima kakabsat nga tulbag, there must be pliability. If we want God's favor upon our lives, haantay dapat kakabsat nga natangken ti ulo na. Pliable means flexible, can be bended. Mabalin nga aturon, mailintag no kinakailangan, adot kilo ti biag tayo. Masapol ti mailintag. Pliability. Iso nga kakabsat, no dimteng kadatayon, DJ attitude, wano panunot, nga han na maisuron ti pastor, han nga maidalanan ken maiturong kakabsat. Kat uray umakar ka iti sabali nga church, kat kastakan tulata, awan to ti makitam nga favor iti Apo iti panagbiag mo. So, there must be pliability. I don't know kakabsat, pero sabi ko ti puso tayo, kat adalat na lugar iti panakakurihir ken panakababalaw. Number 6, verse 13, si bibiyag kayo pa eh. Verse 13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Now, kung ano dyan kakabsat, wisdom and understanding.
Now, ti wisdom and understanding, okay? Paggapuan, okay. Paggapuan, iti wisdom can understanding, iti Kristiyano. Pangalan tayo. 2 Corinthians 3:15. No, Timothy. 2 Timothy 3:15. Can you put that? If not 15, maybe 14. Ayon. And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, detoy, which are able to make thee wise unto salvation. That is the primary reason why the Bible was written. But other than that, the Bible was written to give us wisdom. Di kaya't nangasawon kakabsat, if we want the Lord to have favor upon us, number 6, you must be educated. You need to have Bible education. Naawatan nyo kakabsat? Masapul tayo ti maadalan. Kailangan tayo ti agadal iti Biblia. Sino kada kayo kakabsat, iti agad-adal mo't lang ti Biblia na? Are you studying your Bibles? Uno sayo lalo kibun ta Biblia yut Domingo. Hanga ta Biblia at piman kakabsat, sikat piman. No Domingom laeng nga lukibun ta Bibliam. Hanga dapat Domingo lang nga lukibun ta iti Biblia tayo. Masapul nga inaldaw nga lukibun tayo. Taado nga adal ti kasapulan nga maamuan tayo kakabsat, tapnon iti apo mabalin na tayo nga bendisyonan. In other words, look at this. Uray tupay iti realidad iti panagbiag kakabsat in the aspect of business. Nagrigat nga sumrek ka iti maysa nga negosyo. Nga awan iti education mo kadeta nga sarkem nga negosyo. Malugi ka. Agwaga kuma, sumrek ka kuma ti negosyo iti lumber and hardware. Kat awan ideyam kakabsat iti source, uno di gijay supplier, okay? Awan ideyam iti advertisement, awan ideyam iti lanlandok, kada plywood, semento, awan ideyam iti panagnato kan panagbabati presyo no anang nga bulan, ti panagnato you have no idea whatsoever, tapos sumrek ka kakabsat, iti negosyo, aginbes ka 10 million, apagdarikmat makisap kakabsat deta. The importance of education. O, sumrek ka kuma iti farming, diti Pilipinas, poultry business, ti manok, babuyan, agriculture, agkarong catfish pan kakabsat, iti tilapia, wano pultat dita. Once nga awang hangka nag-seminar kakabsat, hangkag balegi. Uri ag-farm kalat kalding. Deta kalding, hamukong ko na nga kalding la deta, kaldereta la deta, swam la deta. No nagtarakan kat kalding, kat pinagbalin mo nga farm, ti panagkalding mo, kakabsa nga panagkalding mo, sakbay nga aramidem deta, masapol nga ingka ag-seminar. Ingka kadigidya eksperto. Ingka adalan. Ingka kitan iti aktual. Ingka buyaan no kasanot pumayanda. Bantayam no anat oras pa nagpaganda. Kasanot pa nagagas na digiti agpanateng nga piyek. Bantayam amin deta. Because that is education. Kat if it works in that aspect, how much more kadating nga Kristiyano, kasano na tayo nga bendisyonan ti Apo, di tayo mo't-amot, ar-aramidin tayo. Di kat imbes nga ti kararag ti Holy Spirit king ka iti Apo, ama bendisyonam, haan, ama pakawanem, tadi na mo't ar-aramidin na. Tadi tayo mo't amor aramidin tayo. So nga do't Kristiyano, nga uri nakabaybayagan ka dagiti churches, awang makitam nga aasensuan ti pamatinan, aasensuan ti panagserbi na ti Apo, gaputa dimot mapanunay makigimgimong, awamat. Numan mapan makigimgimong, dimot sumsumrek ti adal ti Biblia. Kaskala deti mapan makiseminar, dimot sumrek DJ mayad adal, di kat kasanong agbalegi ka, ka DJ negosyo nga related, ka DJ nagatendaram nga seminar. Kat no kunaek kakabsat, hangko ibaga da ito nga pagpanakil, ngam to God be the glory, nagpipintas digiti lessons da iti HBBC.
Don't you know nga nagadu dagiti baptist nga members ti other churches makipangpanganda ka datayo kakabsat gaputa magustuhan da dagitoy lessons tayo. Manutag message yan ta messenger ti page tayo ti HBBC kakabsat. Recently adda kabsat nga taga Italy mano nga pastoron kakabsat iti naggaging pastor na ditoy nga agbuy-buya uri adda church na makibuyan tulat ta ditoy kakabsat. Canada, at the church na, nga magbuyan tulat ta dito. Apay, gaputa kayat da nga dinggan, dagiti lessons tayo. Makita dati value, dagiti nga lesson, ti biyag da nga Kristiyano. Kat dagita kakabsat, rumang ay dagita nga Kristiyano. Iso nga masapol nga, da kada tayo ti good attitude, iti panagadal ti sa uti Apo. We've got to have a good attitude in learning and studying the Word of God. So, kunana di verse number 14. Verse number 14. For the merchandise of it is better than the merchandise. Husto kakabsat. Nangingina ti balor iti adal ngem deta balitok. Kasi once nga nag-seminar ka kakabsat, ado nga balitok iti makalim. Once nga nagatendar ka ti seminar, sumirib ka. Tama ba? Wisdom. Umay kingkat pan nakaawat. So nga hangki agsadsadot nga umay makigimong. Hangki agsadsadot kakabsat nga agatendar ka dagiti lessons tayo, seminar tayo. Tadigitoy kakabsat na design nga mang-equip ka da tayo, na design nga mangted ka da tayo ti knowledge, nga itong tunda na ti wisdom, tapno parang ayon na tayo ti Apo. Number 7. Okay? Number 7. Surat ko lang kakabsat tapnon to no i-preach ko ti sa bali deti amok tumanan di gidye nga ibagbagakon. Number 7, verse 25 and 26. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Ti may kapito kakabsat, kung na jay, be not afraid of sudden fear. Di pagpakita na dahito yung kakabsat, no aping ay baga na nga, the Lord shall be thy confidence, kasi kastoy. Di pa nagbiag tayo nga nalintag, di pa nang surot tayo, dagito yung nga instruction, iti apo kada tayo. Iti pa nang ipamaysa tayo, iti pa nagserbi, kan iti pa nang karir tayo, iti pa naki-church tayo kakabsat. Kat dumteng dagiti pasamak, iti pa nagbiag. There are risks that happen in life. Nga masapol nga datayo, nakasagana ti puso tayo, nga sumango ka dagitoy nga risks iti panagbiag. Amen? Prepared heart ko na man. Nakasagana mo't lang ti puso yo ka dagiti dumteng nga risk. You have to remember nga iti risk kakabsat applies to everyone. Believers and non-believers, the risks of life, the challenges, the dangers, the fears of life applies to everyone, believers or non-believers. But if God has to prosper us, we must prepare our heart to take the risks. Especially the gitay risks that are exclusive to Christians. Kasi adamot the gitay risk nga pang-Kristiyano na hindi mararanasan ng hindi Kristiyano. Kaya lahat po niyan, dapat handa ang ating puso. Ang sabi ng Biblia, be not afraid. Tano da tayo kakabsat managbutbuteng, awan ti mapasamak ka da tayo. Kasla kunak manan, dete nagdegosyo ka, nalugi ka, hamukinayatan, anang arod kakabsat ti papanam. If you're afraid of failures, if you're afraid of making a sacrifice, you have to remember, kakabsat, nga no sinurot mo iti Apo, there will be sacrifices involved. Pero king ka, amom iti amin nga pusom kakabsat, it doesn't matter the risk or the sacrifices involved because the end result will be worth it. Nawatan nyo kakabsat, it will be worth it. So risk means dangerous situation, something bad or unpleasant thing that can happen. So, you must have the faith to take the risk. So, kakabsat, haan
hanyo ko maipalubos, nga adda dagiti dumteng nga banag ti biyagyo, ket isot gapo na ngagsardeng kayo. Nga dagiti nga banag, ket kasla detay nagdakkel unay nga banag. Dapat makita nga dakdakkel ni Apo Diyos ng dayta nga danger. God is bigger than that danger. You have to realize that God is in control of everything. So that you can serve God and obey Him with confidence. Confidence not on your own, but confidence on God. That God, sabi nga ng Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. That even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. That kind of Christian will be blessed by God. Number 8, 27 and 28. Withhold not good from them to whom it is due. Hangka imot, hangka nga dete, dati pangawag tayo Ilocano, I forgot it. But the word is be open-handed. Open-handed. Tingnan na sonti open-handed kakabsat na parabor. There are many people around us who need our help. Hala ang kakabsat nga material ti mabalin nga may tulong dito. There are so many ways we could be of help. There are many people who need our help. And the Bible says, withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Remember this. God gives us the power to get wealth. And God did not give us the power to get wealth just for ourselves. Isu nga no ti Apo inikan na ka ti opportunity nga agkaroon ti napintas nga pagtrabahuan, han nakainikan ti Apo iti power nga bumaknang nga para laeng iti sarilim. No di kat inikan na ka iti Apo dayta nga power, that power is a power to help. Because the Bible says, if it is in the power of thine hand, what power is that? The power to help. Withhold not good from them to whom it is due. God blesses a Christian who is generous. In other words, we must be rich in good works. Hante agpatpatinggang agpampanunot. The more blessings God give you, hangka agpatinggang agpanunot kakabsat, iti way out, di kita nga blessing. Kasi no hangka agpanunot ti way out, di kita nga blessing, agbaling ka nga Dead Sea. That you collect and collect and collect and collect all the blessings of the Lord. Kat di kag panunot ti way out. Isot gapo na nga dito church tayo, praise the Lord. Inik ka na tayo iti adu nga butaw nga pagayusan kakabsat iti blessings iti Apo. So kanyo kung kuna nga, agpa-project man ni pastoran. Agpa-commitment man ng tilote. Tunumalpas talote, sigurado, agpa-commitment man ti pabumbun, detan. Tunumalpas ta bumbun, agpa-commitment tumanan, agpakapilyata ito. Kaanong to nga tang agsardeng? Santol agsardeng tun matay kakabsat. Iso nga nakayat mo nga agsardeng ti mangted, ibagamlaan ti kararagkan. Taalan na kan ti Apo. Tako nak-apo, di nakayatan ti mangted, deti kabsat, na uman Apo nga mangted, alaamon. Kasi anat purpose mo nga agbibiyag, to give. Anat purpose ta init, to give light. Anat purpose ta bulan, to give light at night. Anat purpose deta mula, agbunga. Anat purpose ta aming nga pinarso ni Apo Diyos, mangted. Sika, di ka mangted. Kaalan na ka na ti Apo na. So mo kung kuna nga, kaanong tunga nga malpas, han na malpas, actually, manay na yun ang pay. Umat adut but na kakabsat, deto ikwa tayo, ministry tayo, nga isut pagayusan di gitoy. Kati blessing na, God gives us the power. God enables us. God gives us the grace. Masapol laeng nga ti exercise be open-handed. So ti ipagpakita ti Apo ditoy, han na mabalin nga blessan ti Apo ti Kristiyano nga awang panunot na nga maging blessing. So if you want to have the favor of God, you must not just be on the receiving end. You must be on the giving end. Let me say that again. If you want the favor of God upon your life, you should not be on the receiving end only. You must be on the giving end. My question to you is, are you on the giving end? You want to have the favor of God? Be on the giving end. Amen? Okay, so bibiyag kayo pa. Number 9. Verse 29 and 30. Verse 29 and 30.
Devise not evil against thy neighbor, seeing he dwelleth securely by thee. Strive not with a man without cause, if he had done thee no harm. Hanggang makiap-apa ko, nana. Nang runa kakabsat, iti pamilya tayo, kaputa. As a church family, we are brothers in Christ. God sees us as one church family. Numampay, we are many members. But God sees us as one body. Adakay man tahaway, adakay man Pilipinas. But as HBBC, ti panangkita ti Apo kada tayo, may mesa tayo nga bagi kakabsat. Katikunan na ti Biblia, strive not with a man. Saan ka makiap-apan? Sa bagay, adayo kami mo't nga kaapayo ay kakabsat. Amen? Ngamda kayo, ditahan kay agaapa. No, dikat, if you want God to bless you all, unity is the key. Ti tao nga hanaam ti makikaysa kakabsat, hana mabaling nga bendisyonan ti Apo. Awan ti favor ti Apo kadagiti Kristiyano nga awan inubrana no di mang dadael ti church. Awan ti favor ti Apo kadagiti miyembro nga awan inubrana no di pagsisinaan na dagiti members. Dadaelen na ti relasyon ti members iti pastor. Awan favor ti Apo kadagitan. Mabaling ako na, wala nga pastor romang ay damot because they are smart. They have connections. And you have to remember, not all blessings come from God. Satan knows how to bless people to keep them deluded, to think they are blessed by God when it is not of God. That's what you call delusion. Iso nga kakabsat ko na ti Bible, strive not with a man, without a cause. Unity. Makikaisa tayo. Amen ba mga kapatid? Find your place in the ministry. We appreciate you folks. Gaputa makita mi kakabsat kada kayo. Dito unity. Apay ko ng pastor. Kasi, mapansin ko nga no, dadigiti projects tayo, always, na kayo ti may nga umununang agrespond. Pastor, what can we do to help? Pastor, we are willing to share this. Basta the project, kaslaman itatang kakabsat, adults fellowship ko na, ni Ma'am Preacher, glenti mo na nga nagrespond din. DJ youth camp, adayupay ta youth camp, anak ko na itayim. Oh, let us know what we can do to help. Ibagakon kakabsat. Masapol tayo ti food. Oh, breakfast, lunch, dinner, food, kakabsat. Amen ba? Uri ta adapay 8 months yung amang isagana ti $10,000. Amen? Okay. Kat-katawan ni Daniel. Lechon ka nung inaldawang kakabsat nung kasjay. Okay? Yeah. So nga nung agpa-registration kam tulang, di kita tulang pang materials. Kasi hamimot kahit nga hanggang magpa-registration ti ubing. Kasi na ma-treasure ti ubing, DJ, inatendaran da no, pulos kakabsat ti imbayad da. Hanga deti kaputa awang provision. You understand? When you pay for something, you will treasure it, okay? But we appreciate your willingness to be of unity with us. Awang kayo dito, ingam, ti panakikaysayo, madaydayo ti Apo. Amok nga bendisyonan to ti Apo deti nga panggep. Number 10, last 31 and 32. 31 and 32, verse 31 and 32 of the book of Romans chapter 3. Envy thou not the oppressor. Hamo nga apalan day jay nga oppressor. Digiti oppressor, oligarchs ti kay nasa wondeta. Digiti bumakbak ng at the expense ti panagrigat digiti marigrigat. So the poor gets poorer, and at their expense, the rich gets richer. That is the problem of democracy in the Philippines. Democracy in the U.S. is effective because of the government system. But the government system of the Philippines is not effective for democracy. That is why the rich get richer, the poor gets poorer. That is according to political science. Iso nga kakabsat, kung ano ta Biblia, envy thou not the oppressor. Choose none of his ways. Tadigito'y kat karimun ti Apo. Verse number 32. For the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Anat tulbag dito'y satisfaction. Makontento ka dyan ito ti Apo king ka. No ado, thank God. No basit, thank God. Contentment is not only exercise when you have little. Contentment is also exercise when you have much. So, anywhere, every aspect, sabi nga ni Paul, I have learned in whatsoever state I am. I learned how to abound, I learned how to be abased. Amok dete basitan, nakontento ak. Idi aduan nakontento ak latan. So, the key factor for God to truly bless your life is satisfaction or contentment. So nakita yun na sa dede sa Apollo, kat may isang word actually isuna. It's an acrostic. Put it. The acrostic is the word prosperous. Number 1, priority. Number 2, reliance.
Number 3, obedience. Number 4, sowing. Number 5, pliability, education, risk-taking, open-handed, unity, satisfaction. I know hanyo matandaanan amin dedan. Ngem ada matandaanan yo nga kimagat kada kayo nga naibagak from those points. Katnuan niya, di gijay matandaanan yung aking magat kada kayo kakapsat, sapit ag sagupsap kada kayo, kat inorture yu data ti kararag, sibogan yu ti kararag, sigurado ag tubong ag saringit deta. And it will demonstrate, it will be presented into your life outwardly. God will give you the grace. Amen? So that is the secret to a prosperous life. Would you like God to have His favor upon you? That's the key right there. Heavenly Father, thank you so much. Kuam ti gloria kandayaw. Help our brethren to meditate on these things so that they will observe it according to how it was presented and what is written therein. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Nabisan kayo mo lang kakapsat? I know that we all want to be prosperous kakapsat. But let's be very careful as to how we define the word prosperity. Amen? Prosperity doesn't always mean financially. Prosperity means having God's favor upon you. Amen? Thank you so much, Pastor Puvi, for the wonderful message. At mablasanak launay ka din nga mensahe kakabsat. Now is our turn to respond to the wonderful message. Dawating nga tumagdir tayo kakabsat, hindi ikararag, dito hindi pinang isubli, ti tithes tayo, hindi pinang tid tayo, ti offering tayo. Let's pray. Heavenly Father, agyaman kami launay apo ita ang gundaway. Ika na kami ti gundaway nga agmangidaydayaw, mangiglorya kengka, agtitipon-tipon apo iti church. Thank you so much for the wonderful singing. Thank you for the wonderful time to fellowship with one another. Thank you for the wonderful message. And at this moment, thank you so much that we are able to reflect upon your goodness financially, O Apo, ket mabalinan mi to take part in the wonderful work that you have entrusted us, in the work that you have put us in here, not just in Waipahu, but throughout the world, O Lord God, Duraiji Pilipinas. Ket Lord, as we commit to be good stewards for you, dawatin mi apo ti patuloy nga pamendisyon mo, wisdom, guidance, direction, tapno apo na pintas ti pinang steward mi, digidi adu apo nga ipatpatalik po kanyami. Ket Lord, dawat mi ti pamendisyon mo, digiti apo nga offerings ngayon kami isubliken ka, ket patuloy na kami apo kadi nga bendisyonan, idalan ken iturong, O Lord God. Thank you so much, Lord. All these things you ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. You may bring your offerings, Kapsat. Kami na. Sinuti, ada pa sa makin na panagbiag between now and Wednesday, kakapsat, tapno may kararag tayo. Ha? Tita Minda's flying this Tuesday. Manila ka lang ngayon, tita. Handawag, Manila. Sinupay, ti ada pa sa makin na. Procedures. Friday, DJ. Friday, AICD placement, pacemaker ni Tito Sani, AICD, this coming Friday. Defibrillator, AICD. Amen. May kararag tayo pelaton Wednesday palubos ti. Sino pa kakabsat? Any update? Sino ada saksakitan na? Mapakadaan nang umay ti sakit na. Naka-register ka, G, schooling mo, sister? Okay na, kararag tayo ton Wednesday pa. Amen. Praise God. Dawatig na rin nga ito magdirte kakabsat. Let's sing one more song before we close in prayer this afternoon. Let's sing that song. Give them all to Jesus. Amen. And the first verse, ready? Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life.
very thing that once brought pain. Amen. And the chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn, and He will turn your sorrows into joy. Amen. Praise the Lord. May I ask Pastor Provy one more time to close us in prayer this afternoon. Amen. Praise the Lord. Naikawa ka awan ti verse memorization ti ubingit. Anyway, agkararag tayo kausat. Let's pray. Lord, we come to you with thanksgiving and praise. Ket, thank you for the principles that came to us as a reminder that first of all, you love us so much and you want the best for us. You want to prosper us and give us a good success. God, help us, Lord, to never be sidetracked by the world's definition of success, but that we keep our focus on your definition of success and pursue you, dear Lord, and success will follow. Agyaman kami, Apo Diyos, kadigiti kakabsat, bendisyon nam Apo ni Tito Sani, that i-undergo na to no Friday. Ket I pray nga sa laknibam, kan sikat timang mang tarabay, Apo Diyos. Dati tamindang agawid, kadito Tuesday, give them traveling mercies and protection. We thank you na nakasing sangpot dati ta grace kan the company na safe and well. So Lord, continue to give us strength this week nga mapamanan ay panagtrabaho digiti kakabsat. Kan it is safetyness every day, Apo, di pa nagbibiyahe da. We pray for Ma'am Bernadette, bendisyon ng Apo tingan nganinan panaganak, manulang nga bulan ng Apo. Kan deti prospect nga umaymod na Pastor John kini Ma'am Cora. So, sikat agtultuloy ang mga City Amin. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Good day, kakabsat. God bless and aloha.